Filip Kalmarević, urednik portala nacija.net. Filipe, ovo je jedno vanredno saslušavanje, obzirom da si negde najavio određeni studentski protest, a vezano za Kosovo i Metohiju. Pa me onako zanima, obično kažu da se vi studenti nešto ne bunite mnogo, osim kad su u pitanju povećanje, školarine i tako nešto. Pre svega, Nemanja, hvala ti što si me pozvao u svoju emisiju, drago mi je da se opet vidimo i verujem da ćeš uskoro biti gosti moje emisije, pošto uskoro krećemo sa snimanjima. Tako je, ja sam jedan od organizatora protesta koji se održava u utorak u 6 sati kod platoa Filozofskog fakulteta pod sloganom Stop izdaji, ne damo Kosmet. Organizatori skupa jesu studenti sa FPN i Pravnog fakulteta u Beogradu. Naravno, tu ima i studenta sa drugih fakulteta. Mi smo formirali 2 inicijativna odbora podrške protestu. Znači, skup je sve formalno što je do nas. Mi smo radili, poslali policiji. Nije ustupio, da kažem, zvaničan odgovor sa njihove strane, međutim, nije ustupio i neki negativan odgovor. Tako je, tako da mi taj skup svakako održavamo. U neku ruku je zaista tačno, iako sam student prve godine, pa ne mogu govorim baš iz te neke pozicije velikog iskustva, ali studenti u posljednje vreme su zaista počeli se bune isključivo za teme koje se tiču njih samih, dok je u to prošlosti ipak bilo malo drugačije. Imali smo one studentske proteste i 90-ih i sve ostalo. Da li to znači da se negde ta zajednica budi i kreće da se bavi nekim opštim mestima? Ja se iskreno nadam da će studenti da se pojave u utorak u velikom broju na protestu, ne zbog mene ili zbog bilo kog drugog tamo koji će biti prisutni i koji smo stavili naše imena i založili se da se to organizuje, nego zbog toga što je zaista politički moment jako kritičan i gde smo na rubu da kao nacija se ispišemo iz istorije. A reci mi, imate li podršku usmenu, ako ne pismenu, profesora vaših fakulteta ili još uvek se čeka? Kad govorimo o podršci, znači, ovaj skup je inicijativni, prvi u nizu. Mi verujemo da će do samog potpisivanja koje je zakazano za 18. marta, ako se ne varam, u Severnoj Makedoniji, održati bar još jedan, ako ne i više skupova. Tako da to treba ljudi da imaju u vidu i jako nam je bitno da prvi utisak bude moćan i da se zaista dosta studenta pojavi na tom protestu. Što se tiče same podrške, mi nismo od profesora još uvek tražili usmeno neku vrstu podrške, međutim, sinoć je, inače ovo snimamo u nedelju, koliko sam razumio, izlazi u ponedeljak, tako da ljudi imaju to u vidu. Sinoć je u gostovanju profesor Milo Lompar izrazio podršku svim nenasilnim protestima protiv režima Srpske napredne stranke i verujemo da će se i on ili već neki drugi profesori pojaviti na skupu i podržati nas studente u ovoj borbi da ispunimo taj jedan jedini zahtev koji ćemo izneti na samom protestu, a to je da se odustane od potpisivanja francusko-nemačkog, odnosno evropskog plana za Kosovo. Sad ti meni reci, tebe konkretno da pitam, šta vama smeta tačno u tom predlogu francusko-nemačkog sporazuma? Šta je tu sporno? Pa pre svega nije to što nama nešto studentima smeta, to ja mislim da bi svakom odgovornom građaninu Srbije, bez obzira na njegovu etničku pripadnost, to moralo smeta, da što je sporazum u svojoj punoj prirodi potpuno protivustavan, pogotovo kada govorimo, znači, o tačkama koje se odnose na, to je član 4, mogu sad ovde i da ga pročitam, stav 2. Srbija se neće protiviti članstvu Kosovu u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. To je protivno potpuno Ustavu Republike Srbije. Svaka međunarodna organizacija, znači, da objasnimo prosto ljudi da razumeju,
O čemu se tu radi? To se radi o broj 1 Ujedinjenim nacijama, koji su verovatno organizacije koje pruža najveći legitimitet državama članicama. Broj 2 tu je Savet Evrope, Evropska unija i naravno nešto što ja možda mogu s ove pozicije da ocenim kao najpogubnije, a to je NATO pakt. Znači, mi otvaramo jedan prostor gdje se suštinski sporazumom obavezujemo da se mi kao država Srbija nećemo protiviti tome da takozvana država, odnosno Republika Kosovo, postane član Ujedinjenih nacija, NATO pakta, Saveta Evrope ili Evropske unije ili bilo koje druge međunarodne organizacije. Taj član je u suštini najveći problem, međutim, nije jedini, ima i drugih članova koji su izuzetno problematični i protivustavni. Reci mi, Filipe, ukoliko se potpiše taj predlog sporazuma, šta to znači za Srbiju u ovom momentu? Pre svega, onaj koji potpiše taj sporazum treba odmah da ima u vidu da je on time potpisao svoju ostavku na bilo koju državnu funkciju. Svi ti milioni glasova koje neko možda dobio na nekim izborima, na ovaj ili onaj način, pritiscima, ucenama, kupovinom i tako dalje, padaju u vodu. Nikakav legitimitet, makar on bio i 100%, ne postoji onog trenutka kada prekršite Ustav. I vrlo treba da bude jasno predsjedniku Republike da ukoliko potpiše ovaj sporazum, istog trenutka prestaje da bude predsjednik države. I ja se nadam da će to biti svima jasno ukoliko do toga dođe, a ja duboko verujem da do toga neće doći. Da li očekujete podršku i da li je bitna podrška političkih organizacija, stranaka, što parlamentarnih, što onih van parlamenta? Kad razgovaramo o opoziciji. Jasno. Pa, pre svega, znači, ovo je studentski protest. Organizatori samog protesta jesu, kao što sam već spomenuo, studenti sa Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka i naravno svi drugi koji budu želeli da se priključe. Mi trenutno razgovaramo s nekim studentskim organizacijama kako bismo imali podršku i sa te strane. Naravno, ne želimo da se osnovimo samo na studente, već i na te organizacije, omladinske organizacije i tako dalje. Ovi protesti neće imati kao organizatora nijednu političku partiju. Lično, kao i neki mladi ljudi koji prosto na to imaju pravo i želju i interesovanje, jesu članovi partija, međutim, na tom skupu će prosto preovladati ljudi koji nemaju veze sa političnim partijama, ni u vlasti, ni u opoziciji, već ljudi prosto kojima je dozlogrdilo da uopšte više gledaju jednu puzeću predaju Kosova i Metohije. Imali smo u prethodnom periodu, ajde kažemo, nekoliko protesta. Imali smo onaj jedan nakon koga su uhapšeni Damjan Knežević i Dejan Petar Zlatanović. Imali smo nakon toga i Moleban, što se tiče Kosova i Metohije, i svašta se sad tu nešto dešava. Imamo stavove određenih stranaka, za sad su sa, ajde kažemo, ideološki desne strane vrlo jasno izašli Demokratska stranka Srbije, POKS, Zavetnici, Dveri. Narodna je izašla sa takođe jasnim stavom. Gospodin, što bi rekli, Dragan Đilas je isto konačno izašao sa nekim stavom. Čeka se samo Demokratska stranka koja, eto, neki bi rekli da, začuđujuće, ali nije izašla sa bilo čim. Imamo, ajde kažemo, Levo-zelenu, koja je takođe Radomir Lazović izašao sa stavom. Negde se već tu napravila polarizacija. Ko od političkih organizacija i stranaka je za ovaj sporazum, ko nije za ovaj sporazum. Kako ocenjuješ za sada, ajde kažemo, taj rezultat na političkoj sceni? Što se tiče svih parlamentarnih i vanparlamentarnih opcija koji se zalažu za to da se ovaj sporazum odlučno odbije i naravno odlukom Skupštine Republike Srbije, ali i odlukama nadležnih ministarstava, vlade pa i predsjednika države. To jeste jedan dobar čin. Što se tiče ostalih, oni su svoje glasove, većina njih pre samih izbora, dobili, znači, na politici protiv
uvođenje sankcija Rusiji, protiv ulaska Srbije u NATO i protiv priznanja nezavisnosti Kosova. Oni koji nisu otvoreno tako zastupali te pozicije su bili dosta nejasni jer novinari su se prosto bojali da im postave ta konkretna pitanja vezano za njihove stvarno stavove, vezano za konkretno Kosovo i Metohiju. I moraju da budu svesni, znači, da polažu odgovornost pred građanima a što se tiče samog gospodina Dragana Đilasa, uspeo sam čujem delove njegovog izlaganja. On sada, 10 godina kasnije, vrši identičnu ulogu koju je vršio 2013. na poziciji predsjednika Demokratske stranke, kada je podržao potpisivanje Briselskog sporazuma. Da objasnim gospodinu Đilasu, pošto očito nije upoznat, sporazum je usmeno prihvaćen, odnosno dogovoreno je da nema više kakvih izmena, da ne postoje potrebe za vršenje bilo kakvih izmena na samom tekstu sporazuma. Znači, ponuda je uzmi ili ostavi, još nismo uzeli. Ovo što se sada dešava sa svim tim okupljanjima naroda jeste u stvari jedan pokušaj da se preko svih društvenih struktura izvrši ozbiljan pritisak na srpsku vlast, da odustane od beščasnog čina priznanja države Kosovo. Mi imamo jednu situaciju u kojoj zapravo još uvek ništa nije gotovo, koliko god to nama da se prikazivalo na suprotan način, baš iz, ajde kažemo to nekog izvešta koje SSP dao, tu je negde rečeno kao pa to je taknuto, maknuto i tako je. Mi se ne slažemo sa tim sporazumom, mislimo da nije dobar, mislimo da smo mogli da dobijemo više, ali jednostavno postignuti dogovor i nemamo više o čemu da razgovaramo. Ali dok se ne stavi generalno potpis na bilo kakav sporazum, koliko je meni jasno, ništa nije završeno i ništa nije zakucano. Tu sad ulazimo malo u diskusiju vezano za težinu međunarodnog prava kao prava. I suštinski, međunarodno pravo postoji samo u onoj meri koliko su države spremne da ga primenjavaju i da se drže njega. Znači, kao i demokratija, otprilike, zavisi od toga koliko ljudi veruju u nju. Ovog trenutka kad ljudi prestanu da veruju, to više nije demokratija. Pa u tom smislu moramo da razumemo, znači, sam potpis u kontekstu buduće politike države Srbije, kao i bilo koje druge države koje potpiše neki međunarodni sporazum, ne menja ništa. Zavisi od države koliko je spremna da poštuje sporazum koji je potpisan. Evo vidimo druga strana koja je potpisala Briselski sporazum, nije implementirala onu jedinu navodno dobar element zajednice srpskih opština, koja naravno da nije nikakav dobar aspekt za srpski narod na Kosovu i Metohiji u tom sporazumu, ali nije ispunila i nije trpela neke međunarodne sankcije, neke ozbiljne međunarodne sankcije. Tako da u tom smislu sam potpis jeste čin koji će Zapad tretirati kao tačku na temu Kosova i Metohije. Naša borba mora da bude neprestana sve vreme. Ono čega se ja najviše plašim i što ja vidim da će biti izlazna strategija Aleksandra Vučića najverovatnije u narednih nekoliko nedelja. Narod će se ozbiljno pobuniti, i studenti, i, da kažem, pravoslavna Srbija na tim, da kažem, crkvenim skupovima koji se organizuju, i radnici, sve društvene grupe će izaći i najverovatnije će se to utopiti u neki zajednički bunt protiv potpisivanja ovog sporazuma. I ono što će se, ja slutim, desiti ako ta borba naroda bude dovoljno jaka, jeste da će Vučić da odustane od potpisivanja, ali da radi na implementaciji bez potpisivanja. Zašto? Zato što veruje da će narod, ukoliko se najavi da je Vučić odbio potpisivanje sporazuma, samo da te proteste iskoristi kao izduvni ventil i da će narod opet da se pasivizira u trenucima kada će srpska vlast krenuti ponovo da radi na implementaciji sporazuma bez samog potpisivanja. Drugim rečima, ono što pokušavam da kažem jeste da mi moramo da budemo spremni na proteste do 18. i na proteste posle 18. bez obzira šta bude bio ishod tog dana. Znači, bez obzira da li neko stavi potpis na taj sporazum, mi moramo da nastavimo sa protestima, jer
S jedne strane ili će se nastaviti na implementaciji bez potpisivanja, ili s druge strane potpisivanje će značiti početak implementacije. Negde ono što kažu da je bitno, da zapravo što se tiče nekih stvari njima i ne treba naš potpis. Ako govorimo o ulasku takozvano Kosova u određene međunarodne, u Ujedinjene nacije, Savet Evrope i ostalo, na nama je tu zapravo traženo i traži se da mi ćutimo. Tako je. Znači, naravno, nećemo glasati za, ali nećemo ni sprečavati takav ishod. Kakvu poruku šalje zemljama koje nisu priznale nezavisnost Kosova i da li će one zbog toga negde razmisliti o tome da promene taj stav i da priznaju Kosovo kao državu? Zavisi od slučaja do slučaja. Recimo, ja čisto sumnjam da će Španija u nekom scenariju uopšte povući tu svoju odluku o nepriznavanju lažne države Kosovo. Ako se ne varam, postoji danas u svetu jedno 10 država koje ne priznaju Hrvatsku kao državu, ali to ne menja suštinu njihovog postojanja na Balkanu. U tom smislu, vrlo lako, zbog recimo sutra eventualnog primanja, koje ja ne verujem da će se desiti, naravno, Kosova u recimo Evropsku uniju, Španija može da glasa za, ali da isto tako nastavi da ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Tako da u tom smislu može da dođe do određenih promena, da neke države promene svoju odluku ulaskom u neke velike institucije kao što su Evropska unija i NATO pakt i Ujedinjene nacije, da promene svoju odluku o nepriznavanju lažne države Kosovo. Međutim, u nekim slučajima verovatnije je ovaj scenarij koji sam ja rekao. Sad, ono što je zapravo zanimljivo i što pokazuje besmisao svega, mi imamo nekih prethodnih par meseci, čak i par godina, pre svega Lajčaka, koji dolazi iz zemlje koje nije priznalo Kosovo, imamo Borelja, koji dolazi Španac iz zemlje koje nije priznala Kosovo. Sad, oni, ajde kažemo, zahtevaju od srpske vlasti da prizna nezavisno Kosovo, a ne mogu da ubede svoju vlast da to uradi. Pa to je zato, mislim, sad ja ne ulazim u njihove lične, kako da kažem, patriotsko osjećanje prema svojim državama. Oni su... Ali zvuči besmisleno. Da, zvuči onako kao neka skeč komedija. U svakom slučaju, tu se radi o tome da u stvari ti ljudi jesu trećerazredne diplomate koji zastupaju interese Evropske unije kao najobičnije birokrate. Njihovo mišljenje u tim događajima, tim scenarijima uopšte nije važno šta njihova država zastupa. Oni zastupaju Evropsku uniju i zastupaju te neke zvanične stavove i nastupaju sa pozicija birokrata. Zastupaju kompaniju koja se zove Evropska unija, zapravo. Tako je, da. Rusija, možda je to i negde, ajde kažemo, pitanje svih pitanja, da li će, mnogi kažu da će Rusija, ajde kažemo, iskoristiti situaciju na Kosovo i Metohiju zarad svojih sukoba koji trenutno imaju u Ukrajini i dela teritorija koje osvajaju. Kao što sam naveo primer u kojem bi eventualno sutra Španija mogla da glasa za to da Kosovo uđe u neku instituciju, a da u isto vreme nastavi da ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, tako isto mogući scenario da, recimo, Ukrajini sa objavljivanjem nezavisnosti pa pripajanja ovih teritorija i sličnim daljim koracima koji će se verovatno dešavati, Rusija nastavi da zastupa poziciju da je Kosovo integralni deo Republike Srbije. Tako da, u tom smislu ja ne vidim interes Rusije da promeni svoj stav, kao ni Narodne Republike Kine. Slušali smo Aleksandra Vučića, pre nekoliko dana, koji bez obzira na ono što piše u 4. članu, što je negde Evropska unija na svom sajtu objavila, on i dalje za domaću javnost govori da ne dolazi u obzir ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Kako mislim to da shvatimo ako je tamo dogovorio jedno, ovde pričao drugo, gde je tu istina i šta je stvarnost, šta je realnost. Mnogi dalje ne veruju da će Vučić da stavi potpis na to nešto.
Pa bolje ozbiljno da počnu da veruju i ozbiljno da počnu da se bune, u suprotnom će stvarno staviti potpis na to nešto. Kada govorimo o tom konkretnom članu 4, vrlo je jasno šta tu piše. Nema nikakvog aneksa, dodatka, malih slova koji pišu na ugovoru i koji kažu ali se ne računaju Ujedinjene nacije. Znači, svaka mogućnost I otvorena. je moguća i otvorena. I u tom smislu to je jedna predstava za domaću javnost. Čak sam čuo, ne znam više imena tih Pinkovih analitičara, kako govore, pa ovo u stvari uopšte nije sporazum, ovo je dogovor o nastavku pregovora. Malo, pa mi više nećemo imati o čemu da pregovaramo, tako da u svakom smislu ovo je, da, jeste sporazum, da, u neku ruku je obavezujući, da, u velikoj meri je protivustavan i da, 4. član uključuje mogućnost ulaska Kosova u Ujedinjene nacije. Srpska pravoslavna crkva negde opet nije izašla dovoljno jasno sa svojim stavom vezano za sporazum, o SANU i da ne govorimo. Oni ćute pa ćute. Što se tiče Srpske pravoslavne crkve, ja duboko verujem, imam veliko poštovanje za gospodina patrijarha Porfirija i duboko verujem da će se crkva ozbiljno uključiti u ovu borbu onog trenutka kad narod pokaže da je narodu stalo do Kosova i Metohije. Kada se to desi, verujem da će crkva mnogo aktivnije, slično samim događajima iz prošle godine po pitanju organizovanja gej parade. Mislim da će crkva nastupiti jednako jako, ako ne i jače, u odbranu Kosova i Metohije, ali narod pre toga mora da izađe na ulicu i da pokaže svoju želju i nepokolebljivost u borbi za odbranu Kosova i Metohije. Sad, postavlja se pitanje, narod kad izađe, da li izlazi na poziv, ne znam, Patriotskog bloka, ili izlazi na poziv Narodne stranke, ili izlazi na poziv studenata, ili izlazi na poziv određenih desničarskih organizacija, previše tih poziva negde ne vidimo to ujedinjavanje. A mislim da bi trebalo do njega da dođe po pitanju ovako bitne teme. Što se toga tiče, pre svega pozivam ljude da izađu na svaki protest na koji pozovu njihovi prijatelji, koji su, da kažem, malo društveno više angažovaniji. Znači, ako vas vaš neki poznanik, prijatelj pozove da zajedno odete, da se prošetate, da iskažete bunt protiv neke odluke vlasti ili za nešto da se usvoji i tako dalje, da izađu u susret i da tih pola sata, sat i po vremena toga dana izađu na taj protest i pruže podršku za ono za što misle da je ispravno, a da ne smišljaju izgovore poput, ne znam, imam trening, bolestan sam, moram da učim i slično. Tako da, pre svega, nek se odazovu na pozive svojih prijatelja da se priključe protestima. Što se tiče samih, da kažemo, organizatora i, da kažemo, te možda delimične razjedinjenosti, svi treba da budu svesni, ovo će se stopiti sigurno u jedan protest ako nas politička situacija i politički moment dovede u to. Ovo nije, da kažem, razjedinjavanje. Mi kao studenti pokušavamo da dignemo studentsku zajednicu da se ponovo aktivira u politički život Srbije. Da ponovo postane društveno angažovana. I u tom smislu niko ne treba da ima sumnju da sutra, ako dobijemo zvaničan poziv od bilo kog drugog organizatora koji će 18. ili 17. ili kog god datuma organizovati da se neće odazvati. Mi ćemo se ne samo odazvati, nego ćemo pozvati sve koji su bili na studentskim protestima da se priključe. Ovo je jedna iskrena borba za odbranu Kosova i Metohije. Da li je referendum rešenje ovog problema i ovog pitanja? Mnogi pričaju o tome, isto su podeljena mišljenja među onima koji ne odobravaju ovaj predlog sporazuma. Jedni kažu da bi trebalo da se reši referendumom, dok negde, ajde kažemo, objektivno nijedna zemlja na svetu nikada nije raspisala referendum o odcepljenju dela svoje teritorije. I dalje puste uopšte. Evo preambule Ustava, znači polazeći od državne tragedije srpskog naroda i ravnopravnosti svih građana i etničkih zajednica u Srbiji, polazeći od toga da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru
suverene države Srbije i da iz takvog položaja pokrajine Kosovo i Metohija slede ustavne odredbe, ustavne obaveze, izvinjam se, svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima. Građani Srbije donose Ustav Republike Srbije. Kome nije jasno, ovo je sveta knjiga svake države i svakog građanina, bez obzira na njihovu religijsku orijentaciju. Ne može se držati referendum na temu protivustavnih pitanja. Ako hoćete da držite referendum na temu potpisivanja evropskog, američkog, kogod sporazuma, koji krši Ustav, prvo morate promeniti Ustav. Prvo morate ovu preambulu da izbacite iz Ustava, znači morate da držite ustavni referendum o promeni Ustava, da biste uopšte mogli da držite jedan takav referendum. Znači, bilo kakva ideja održavanja referenduma na ovu temu je sama po sebi protivustavna, iako bi se narod sasvim sigurno oglasio da je protiv ovakvog sporazuma. Znači, tu se gube svake političke linije. Može jedna stranka da ima 10-15% ili da je najjača u opoziciji. Treba ljudima bude jasno, taj referendum bi prošao tako što bi preko 85% ljudi glasalo protiv prihvatanja ovog sporazuma. I zato je ovo tragično, zašto određene partije daju sebi za pravo, suprotno svojim predizbornim obećanjama ili predizbornim ćutnjama na toj teme, da podržavaju ovaj sporazum. Zašto ćute, ajde kažemo, i poslanici vladajuće koalicije negde, generalno sam siguran da ima ozbiljan broj onih koji su protiv ovakvog sporazuma. I šta se dešava sa Socijalističkom partijom Srbije? I ona negde nije imala, nema taj zvaničan i jasan stav, a pripada vladajućoj koaliciji. Kako će sad Ivica Dačić da negde objasni svojim biračima da je sva ona od priznavanja koje on smatra da su njegovom zaslugom, da je to se bilo onako bez veze i za džabe? Što se tiče samog SPS-a, mislim da oni u odnosu na 2013. drže jednu dobru poziciju, u smislu da Ivica Dačić više nije premijer i da najverovatnije niko neće moći njega da natera da stavi potpis na taj sporazum, bez obzira što ga on uspešno podržava. Posle nekoliko godina prošlo je mnogo vode Dunavom i to se zaboravi. Tako da, u tom smislu mislim da oni igraju jednu pametnu poziciju i da će uspeti šta god da se desi, da skinu tu prašinu sa sebe i da prođu neoštećeni. Što se tiče poslanika Srpske napredne stranke, šta reći? Mogu samo da kažem da ljudi treba da očekuju, pa to je neka moja prosto slobodna procena na osnovu onoga što sam vidio i nekih istraživanja i nekih događaja kako su tekli, celog momentuma trenutno na političkoj sceni Srbije, da će Srpska napredna stranka, kao i sam Aleksandar Vučić, izgubiti između 20 i 30% svoga rejtinga, znači da će im podrška pasti, a možda i 50%. Znači, otprilike govorim da će se desiti slično scenariju kao u Velikoj Britaniji. Sada, znači, jedna jaka, tradicionalna, jedna od najstarijih partija u Evropi koja je na vlasti preko 10 godina, je sada na ivici potpunog sloma, govorimo o konzervativnoj partiji u Velikoj Britaniji, koja je od 45% koliko je dobila na izborima 2019. sada pala na svega nekih 20 nešto procenta. Drugim rečima, Srpsku naprednu stranku najverovatnije na sledećim izborima očekuje jedan ozbiljan udarac koji bi trebalo da stavi ekser na ovu 10-godišnju tragediju i agoniju srpskog naroda. Još jednom da ponovimo, 7. mart, utorak, plato Filozofskog fakulteta, protest pod nazivom Stop izdeji, ne damo Kosovo i Metohiju. Samo možda. Poštovanje, upravo smo završili saslušavanje gospodina Kalmarevića. Kažu studenti da organizuju protest i da ih ne zanima to što ste vi protiv toga. To vi sa njima vidjet ćemo. Jasno, jasno.
Pa ne odgovara ovima, kažu, to dizanje, kažemo, studenta i... Šta da im radim, nemaju izbora. Srećan utorak. Nadam se da se vidimo. Obavezno. Moram da na kraju prenosit ćemo ceo protest na TV Ligi, ćemo live, tako da će gledoci imati prilike i na mrežama da vide, ali bi bilo bolje da njih malo manje gleda, malo više izađe na samu ulicu. Da, apsolutno. Nadam se da će doći jedan protest na kojem će biti više prisutnih nego gledalaca na YouTube. Tako je. Toliko.